you for watching Lango News channel. President Yoweri Bear. May cutting that story short to numero big piano no to chabit. Yes. Po bichel 20 peso. Meeting wa wando te berie na giki te beri bichel. Beach meeting me security amana telo. Yen kacho hertio bina mana jome SFC jome gwoha dunglo ni dushu bini king RCC na meeting ame beru dushu karituam gidung romingo ngata metelo cho no beru RDC nyo RCC and in the same manner anatelo cho no beru joint kere jome SFC kere jome protocol president manu beru beach ame wana beru city council. Terang yobu jami dushu kita nyor bekere terang waranyim so any bichel andong teberu teach throughout kere jome SFC menenu ne kaberu tu Yoweri Bear ginor dusha me amite uberu in place kita chalo bala jo beru kunu nenu beru kere ateberu ke gilokina hatutu chawa rio me acheli dusha woria rio me wor me gikimeda terwate kere government chief whip tu chawa rio dungi ginor terwate kere Pauline ni yongi Pauline ayano nu dang pioro nu te metu wor ria metimo jimu luni jimu no metu wor ria le tiene now nu beru busy the whole week up and down medu Yoweri pi cheng chavit kita chalo president atunu kere te ko bani ko baru ria le te ko be dung chifu ando olu na tie chakana wor ma ja whole week put away di cheng di wor du nu wati up and down and ngomati ma so ana wor chani wor saloon ka wor saluna te wor papa te weo kita me di wan kedi en ber kede MC ni in we hana wor weo ko pien wan kedi no nominating wa me ber jamado program yes ate wor ko pashu ba chawa rio abai salunu jiro joglen kanu ate wor ko pashu te ber gere pashu nah the following day ate yai pashu chawa abini chawa rio me wor na no leg de yobu kana leg de kana president por ye pien no o po yobu no yoba ber mir di kuchon mir nung jama wo luer ka kagi magi pian kan luer nu luer tira tu mir luer la lach so to be leg de kan na no ni yower te du ya chawa angwen wo de leg kan na duong te bini and that was how my day was like yes enti dikki chame ti leg de come pore ya kabura ti chakunungu chim ni jam te wo social media ni yin puru chal recorded videos magiti ni yin wor puru chal ko di wor ni ko ngo mana tek no ari kene chano no ko jam no pire petek bora gina pire tek bora no bernana ni tuna dungtie jam do himir be in place so I just told them please I'm busy itu ni cha settling me le kunu ti cha bichel do gina ti cha ko yabo social media tena ni jam do ti do ngapol kun na dot ti ko RCC wor pupur chel ko wor tim ko ngo but still I ignored ken wanu ti kere bigger task ahead dung lo pot tunu now and dung te biru te beru cha te wot kit wor kere and I believe he was happy then unworan feedback dung ka biru wor kanorni feedback do lower kere limu when mer kit beru kere feedback warat ber ni duong yo ber yom kere luang melao wor duogu kop ni e beri la ber yo ber yom kere luak melao and that was it but I continued ignoring kopegi ni piana wi kop ti do ber yo nga pora to ko pe we kong jo loglo hi pe responding piana mir nyang yore ngo ajo te ko bote kwanu magi social media magate wini radio magate wini kwene and I kept my cool and I will tell me opportunity niko bin joko wini boradang and all along here wini one side ngo tinere ngo tia ko bikoma anta ko ginori pona jawani and I'm very happy ni me an opportunity metin beru kan responding ko hachala riomor lower kere Dr. Paul amedo worwi ya good so achela wo pere kere Dr. Jini winyo ichako kere mene kere responding ningo neno video number chela manena mo maho me minister me gender man honorable Betty Amongi onutelok
loka medang dutia loka tek karkel kere duong regime kena menu tia kobni ana pur chalere titi kere lemon ni a commandeering an kere me ya commandeering putu chale mari di wor chako chawa bichi nushi mai wor na chawa bongwen mai wor manu na ma chaho nenno jodo nu chwala pola chimma now iguma racha honor Betty uberu too emotional nga mentia kobo krite haring macha ko wot kobo nga mentia kobo bon proof bon teni bon kong scrutinizing source my information nere to me you would gina man ko ni woro te won messing up they making utterances ni log maga me ateni pe ye ame premier do nyoy dog ngata mo ber minister pay loho kame peti researched te recording duoni kuni tikere allegations adonda me tiketi komjo kuni pe kere proof kom ngata me ti dotto ni no chelo no minister tidi te officer mo luoni balam barga har balam and now bini chengo kaini winyi na hilo keren en beti moyo ko ni balam go yi kimi digo te ko pati na ni chali ni di town en balam te wot ya kibu te wor rilao ko le kana me meeting ti president beri na wor kunu te moya piani chano wana nu ti meeting ke rudong me mon binu kane ye kun te ber moya ko le te ko balam te moya te ko por ti meeting ati ka te bin so te bin bore ange ya luong ngai ginor nyo apira tait nyo ter ko ne yin pur chala minister ko pur chala moy pi ngo mi wor pur chala moy du ci di town was shocked te ko ne honorable minister Mir koi bini te chaku penya ni atia winyu tia ko bini pur chala moy di town. Is it true? But pero mo chaku binu ke preconceived mind ni yini pur chala minister ngomi pur chala moy ko ngogi yini bi akobe kom what I'm telling is what I told him. Ko bi yini bina pe ngeo ginora pe loke ni ang politics at Lira. Before chaho chimuang mir koi penya ni gimi maiti atia winyu ni ateni kau timere ngomi o timere man then I would explain but man mi opera darama explaining ginor borri pian kiti binu kere iti don kere already preconceived mind they go no ana go chimu ko bon minister me presidency can I go chimbo prime minister both prime minister tia where vice president could be whoever is aware chani pe beru derail ginu kela kan beru no function ni bina president as head of security the rest you can sort kere jama go chimbod gi inte go chimbod bot honor Betty moy ko ni let me call where go minister me presidency chimi chani ngo te beru di chim pango kapo gamu chimera gamu ngo and doctor go chim te ko yo ke talk to this one da dum doc honor Betty moy and da homi anya lokere ni ante penyo honor Betty ko bi imat unity ko bi ana purchali tikere proof for ma nyuru ni ana purchali ena me cha ko bi jodi ko bi balam giti ko bi ngani ana purchali wori tikere gina ora nyuru ni te ko bi ya tikere gina nyuru tina chali me ti putu chal tikere recording ni duju kiti pur kere chala dutie tikere ko bi now kai tikere that is very good chani ana ti doc teacher wori police wori court I want to work at court kun ngari ko bi Betty moyen ko bi mji chani good enough tikari jami evidence which were record one were at court and they put her off because I was tikari teacher tier de doke balam chimera continue doing my work nana to win copy do ber mede apola pore loy kopdo radio enu kan ko radio kan unity enu kan binu ko voice of lao kan war ma che war loy kopa don apol dang do ngame kai win kopa minister chama or ipenye ka minister tikom within a rightful mind pien kopa metia kobere chama ora do beru coordinated bara wori radio kan chinkia duana en recording tia ko la dot ni an enama wora purchal e recording e ena do ko radio kan wor ma hi wor te wini tida ha dot jo kan dot kan book sam kan gwal peri kan tokia menu ber tokia city council kuni ma chelo tia ko bunu to Egole dongan a winyo en ko dang temo kuni wori police do an gina ma tiameta ni Betty moy medical case era nyim kirati police en wori court
me would proving tian anenda ene balu nyo ko bain ko me de ke ser no wan ter wate court tian tienta man ngi bor no da party me to missing ana ngi ni ante winyi chani en wori kote would proving ni gore pur chalera RCC pur chalere de proving a case tian kape en nya mene tuhu kere do gitu humere chawa du nino Elvis kopa me amoy ko bu chawa du hi ko me gole were mo ka de ko karangech aling adota me odori ko me gole ginoru du hi adongo dori ko me gole char mo hade ginoru du chi gole no ame imati tido yenyo iko me gole no age mati ka tu a kong te yenyo ngotime tuna hi extent ame ko bi monitoring gole monitoring a change kane welu gadgets tukwene no all this for what anatia ti teacher chalwala RCC Lira dang pe crossing boundary atiunga me mira ti eri jini we ho mego ko kampala kwena mira ti ye iteri ngo Lira kana me pere bere local leader ye they could be planting cameras, no monitoring, go to chat, do it. Now, why don't you have your own peace of mind? Iteti you teach, pen kori gini chao kane mi una hawi baleo. Iberunga ta wira dupete teacher baya. Kaka concentrating, unity monitoring, gore, ametia ti you teachere perang tia paro, dang peti baba is doing his own work. No, mando mewa, mia ani gore ni atawani. Agenda moi beti tiko mi gore ni ngo. No mamo beti agenda merti keri komigole tian peti officeri Uganda ni ame amo puru dorigole ye chaki bota duolo butul kere na LC1 ne kanor ke ken wot kere na bot generals me moni kori ngogi du pero ti kanor me amo puto dorigole ye no bali gole do samoni yin ka nuo ko doto usamoni ngani loke kari tiena di da peu no ni baloranti keri dimagi investigation su kena me otimo independently bala wor ma chamen wot kampare te do tuana do rikoma adot maga peka winu li inyima duong logo por team mer cream team investigators me state house ke office of president po binu beru kan chavira kiel do ma bi maybe investigating kwedu luo hikore dotele wicha don ame okeri komigole no ame oduo ya dotya jojo independent ana peche ne na me willo ngator ke ken jojo berukan jojo rwate jo akarmi rio in 1 week kitama duong lo guiding kikeri wori yenyur kopien yenyur kanor du na hite der jono dok kono no dotien ame okeri komanie nuno ni kare chelortie an koni chani ni mera beri buch nudung kadu ngaber tutual dunga titiri tutual numedo bedu pashu amedungu riama ko iti but I'm still here ento a moi put pe we na chiawani a woro ana woro Kampala do higa mador nime putu chal kanime timungo itingwa hi police kan kaka kodo riamu yome police ingwesho kani dora bot vice president idora bot prime minister idora office of president no a woro da hana woro unuoni ngo ame amo itia kobuni dut uberu goba igore moro nu pe kunu pe wori putu chalor enena duoga ti office na tia ti utiche so woro me gamadot woro gamadot je kunri ko biningo ko bida wori ti tichi politically motivated pono pian ingeo ena wan ti utiche office a wan ti yani ti very sensitive ama yin kai ti hiye yin tiu kere rie hopian manu is a president ana bera ka wan president ginordu chama ti reflecting a president uberu kana wora yir pol me putu chal rama president yir pol ti putu chal la ngator kana cha ti woti just think about it ikinwe na kobiniana ti beru MC diku wani Hamson Bua ani gori ni atachako wori yir pol ma chuto hanai di war everywhere chako chawa bichi nuju na chawa bongwe na wodo you were me composing myself me di what handling program I mean gina president ya beri ye ate wot kuna mati nina ti disorganize piana beri di wodo higma di town putu chala moy no for what inenu warga me city council cho
It is very clear. Ini no ene ko ni worry no kana me chali ma ti terie ni no ti terie officers me city council. No, kai ni beru dana riek manu numer ko biningo numer ko nyuti ninga puri chali. Ini chali office gole ya no tungi gole ya no. Her first point my investigation we count we tiobe kakana me no chali ti. That is the point. Chali cha hotu kaningo. Count no tama be. No komin we hana ti kere la boin. Kau nu wi kon te ti kakar meri chaki chali na a chaki ka ponta me ana nu chali ni ye chali no tu ni ngo cha tu bor ka ni ngo yinga ta me ti chali. That is the point. Beto chako ko bi RCC anu ke RCC anu cha ho chala inu bora inu ye. So anatia tamune tina na kodu ko andor ko bune agenda amoy beti ko mi gole Lawrence nyukeri kom Dr. Jen tini ngo en mir me lwaki launge tiena doctor du chede ni dori ko ma cho kartien me chelo ko would be agenda mer next step edo beru ngo next step amoy ko bilwaki laung ikomi gole keri ko ma chengo beru ngo dong. Let her tell us because utuni chame kargo yiringa neno dana cheli yini ko me karame amoy beti binu Lira was very peaceful. Tuti yutijwa abong pe hamor bat chakichado donyo Lira luan dong pe gik ruchu dong pe tido gik ermanu po peru gina wan chumek kayin nana worma ya wodore di town kere jo mere blocking yo go du chama to hangator pe kan pero be manu du hinu timungo temu provoking security wanu ngeu kita wanu tiu kere we did not react instead da hanate ko bi police would me yugingo would creating order town kare nu wan ber ko ringa wane tamon mer work kat giti agas yenga gente te munu ber ti legal and as a minister government yimpe inyoni po ber chik me yini ya me would blocking yo ko abotien ko pa me would blocking yo ye kere procession po timo man chella ken ame binu kere ni pien minister te binu blocking yo du kado ambulance dia wot by chengo ambulance aroma de ko beru blocked near bede near diverting gi wori yanyo kene me wori da hatal lar ko adano kene mo kere timere ti bin blocking yo ko tineno no manu ka no one na do one right walking again wa wot category gas but we provided come te wot ko be tima man we hunu yo tima man ke guide me we yo kene dam ti kere yo. All these were provocation me yenyo bal ikomi gore kerikom security. So kop me put to posters ni kwani posters nenu warga city council cho number chiel enu claiming e balu kient American million pira de kan ko ringo e balu kient ni bonga a city council da penyo ken ko jama me otini yore me ya ni tunu ko ringo a me tunu ni e low procedure kay ni ber ngata me ngeo chik low procedure kai tin chene ni te won me yubon ngatoro ame petikere contractual agreement kere ngatora inter ko biter do wot tim attacking won Germany ana chulo ko e chulo nga city council nen waraga gyame ocho kenyu to kana ler ni gina me chele me mon kere la chakor ame petil pelover kere ki pen those street policy tinen no maintaining the board city council kitanyo kere peyot before you match you better pay it town can for a long time and the city council a lot of money me restoring lights on the streets and then those street poles dahogina me tiabed amatikere chalbala revenue generating tools and meal kagyo aketu adverts ni yepengata ketu advert ya chato will ame chato will no profit donc kay kero advert kom street pole akeli chente domina mir chol chente morme me you city council running and maintaining and matcha me unity ketungo ken matcha tun kar mo di ma do hit mir dog log batteries ye do mir dog servicing according o chente mera no kwen kay ni come pero generating revenue that am mo do hinu mir me mat betting ni procedure me gini tia man bare la ku tin chente mer kita ko kerte me yibon ngator ken pe kere contract kere city council me running street poles unu kero adverts ye yen bere chalbala tende yini cholu street I cholu city council out me to me running man jo cha wot keto atira pien dinu te me yana do cha kupniang bot city council Paul Junior running ingo amount do nga blaming RCC yani chelu cha hutuni yani ngo
ucha ya ningo. I also took interest. Many ang chele ni ucha tunu kan ningo. Contract ngo wuni tikere. Eno tinu tia blaming RCC putuni. Enta jante ko banigi nang perang ngeo. Yen tikere contractual agreement or ke ken kere betia moy make to chalere nyu agent ere or make to chali with street polls. So chalani because jini bedo RCC karanengo no jini tikere ngej chalani yena me kwani chala beto kwani ko duch aya kwani polls me sola lights keken manu beru ginan pe aramu ngeyo pien perang yu ko nu chale merti in the first place anka be di town kana nen mogamet polarity tituker mali street polls yes enana nen we no de panyo kamano nen tie claiming yo kwanyo nyukere meno kana pien panyo gira kwene che pera beru interest nene yu kwene chale merti ye pien wan konga chele nu tie chani perang tiro nominating attorney beru candidate ame yino ko bia chelina koringogi chelina me campaign no da putte all those things are illegal do kwena men ker chelo mer ye kwen puri ye pe ngeo ten pa ngeo kwena chaler nu tiu kerie ka be wa ma mori street poll kiruno anen ko nu da in wa ma mora tenen. So can we confirm the city authority and kwani chelen? No, ka city authority cho ko di warga niene. What does it tell you? Yes. Per kwena ene no chale mer tiu kerie no kwena. Then when people beru ginana discussing kanen ko ne tie wo record and am to proving ko je no ni in court. Da tia ko ni betia mo wo record wan wo wate kun. Ken chena ene chole ye kerme balinyi ati kun. But unfortunately chengcha madbeto loho Paul can and to Joada and Odorno Pola and the principle betish one once one is accused me opportunity medana romban responding but of course I know ko ni DPC ya ko ni ni ku bele kele kai ko ni DPC anu ko be ikenu no ti incumbent upon one radio can meme yen proving DPC ko be ni mego ye DPC chim ai te penyu pien kain ti ko pe kanye ko per gini DPC ko be then DPC becomes a witness in court no mi renter DPC court a DPC te won mo ko ninga ru ko be now there are two things there DPC ko be ngo teri gore ti ngo iti ko bi gore purchal iti ko bi gore ko bi DPC ni purchal no man ber mene Egole no puru chiari ya DPC no puru chial piani gore ko be yango eno mi akobo ni beti ti mixed up pera ni akai da ko per yin pe wo yore pian ti chiapa kere chiapa tu chiali winyu ni te ko bukani amitu poisoning jo chiak che wel chiak kan chiak na tu tem no Elvis ke wa ko be ko ini beru dan ka nu kom jo beru ko minge kami tu poisoning ja beru turi keri imodo nu poisoning ni pinyu chai pian chak ngatora riek du chumeoni chak entertaining poison any drop of poison chak that is the end of it kachi ngor kali wor tunga joka wori jo ka kali chai chak mara pian chak petty amount of poison or me chak entertaining taki ka ginor ke kenati toxic hutoni chak te bale du te mu ne du den ngat jone mentia metu poisoning jo turi chak yen jono da dung anyway mandang me pian ko peru ti coordinated no beru no bai radio kan yini wini petting atara do enti sparing do tungari chuma ma jo bini ni ba Elvis chuma jo bini ni jo ka chu dusha mete chu no amount of crocodile tears will earn anybody votes ngara kiel binte ko bijo ka yami bera tela chon ko bijo nga yini timo kai beri loji tela pi mo ha bich mo ha rio mo ha de mo ha par mo ha pier rio ko bijo ni mo ha bichien atema man mo ha pier rio ni atema man mo ha bini atida ha mi to tima man jo te yeri ed pe yiri bini ni jo ni chon jo ite ber ko bugo we kom jo kan me tuga dage
kuniti yanyu kuir yin gina unity maber ko bi jo ni an atimo man pur don ti mi ni atim jo te yeri na challa jo te ko buno mo mon mari ko street polls no en challa no pe earning ngator kuir challa me ti ngabu malu no rom kai mwen ora kana ti tuari wang mach ka unity me to chal ame dan ti mari ye worinen challa me dan ngata mari kwani chal te kerite ode te do et manna me ti mon malu wang ma ti ke ti wi polls ko ngogi I don't think ni challa earning ngator kuir kadu tuni chama minister ya te wot ya ko mon ni chele mari komi what does that tell you and you could be luck kameti Lira sitting on any team kanu kana meti yani du jetu penen RCC e could be jongo any tiu tinu ki pira bi chen berie parliament yene e ka jo Lira city tenian ni a lober keringo a yin tiu cha da ram bi ti ya karma ni Lira city pe yin nen RCC cha du ji gore cha du I gore peti chungi ngator I gore be RCC ati ti cha government ngeungo mi ene we hana tiu Lira kanin tinu ka bi President Museveni ene chima tike la kan kitu chine kere an party alwanyi kwanye ene beru minister ena pe alwanyi kwanya ene beru RCC wandu cho chima wachima kere president acheli ene chima wandu cho weka kare meti yuticha kitana weka kare ene titi yuticha pero da wo pe minister me jenda me wocho report go we ko menyo ko ringonyo lwanyor kana na hapot patimo dona kwa ni ene weka kare ene titi cha kanga to chima dong pe amita ene kwanye Ona no time check out you pen your safety ni ekati because you did ikoni adotia pola man we who yin kakwene because dana jini koni ti adoti obedo a cabinet minister ametike de jo a winyu doge danga pol yonge well It is 9 a.m. It's 100.4 and 88.0. Right up where you're taking radio med will give you yes I did RCC weka dugu jin line twolo poyo matek kunu penya ni kita medo do duong keri komani safety na medok teach ningo kono safety na medok teach pien adot ngeo government men aramien peberu government okena mo karingecha metiu ka kere ani te taking action te woni nuri government ka karachon ni winyo ka kopi komi urwenyu keru ko timongo aperang kweri yore government ni beru government riek metiu ke intelligence tiu ke kwera ping ka ukter kopi komi bala ka dinel vision tieni kar ka no jo chungi right point by position unity and very sensitive nuni ne ni berni ngator ni odiam ti ter ko maga pehi komi government ni kwero te kunu ni ginu teri koma ju ha Elvis ni con voice of lawn ni beru ginego ba meti yu komai duali alian naturally eno mio chaka ko ni chaka ya rio pier rio we are deck na tuni chawa ni an adoti koma pegi duchu investigating that petty officer me pedung adoti koma worry kono no safety na pe kono no andong perati ti RCC leave alone a cover piena dota me worry koma kaini winyu na magi mele wicha me wor ma cha beti ter jo American palo teko binyim president nian kangator ke ken man po beri mong ngator ke ken daho wor office mas na me seeking service borra ka danu cha an o kwero mirana pen daho cha ke me mit danu cha ka danu cha kwero mita ko kwero burkere office acquire me daho cha service ko acquire me danu nenu anjo la kan du chumi acquire me ko manu gimele wichen wor ko na ni president me Uganda ikom dano witinge nubi ilwa hikopa wuni winya ma beru ko buja now kadano ramo ya te wot framing na ko ko ni president no I don't take the framing ni go wor year por kyalla all those things ikori kop kan ikori no ba man ko buni anatia balu chale mer pur cha balu kuira president how can chalu position chala moi beti ramo team affecting kuira president ila that is to me that is nothing joy la nga gin bole kuir nga me gi bole president kuir en kori goba mo beru wod bole president wane na mo mi kar kuir pien cheli na me president kar kuir kuniti do the president on the ground cheli no me president kar kuir kori goba no wegberi president adonge ko yiwu kita president chen cha hokere address ere ilang ko le cha ni goba joni ni cha here mo piero bicha bor
en kori goba no na tia wara na hatin ame dan ko ba toni by mistake 99% nga dan tia ko bunu beru ka goba dai winyi ko peri winyi goba ke kena me jotia kobo so ginordu luanyo no kono na tim affecting an chon etu government ni beru government a react tijo apol po doran bale na tia copy ene kek babra amo beru ara disime doholo poti ametu te ko imeru kwanyo ko akuri jilian adoti kono ni kwanyo ko Lira Lango ya Lilian adoti ko pera de gole kane ba ya Lilian niru kwanyo ko poti ametu Lango kan dondu chia balu kuira moy ke kuira president kan imagine moy pe beru NRM kanu ko bitia balu nyodon kuira kanu no ametu ko dongi tia balu kuira chenkere ma president no me the opposition tia could be president ni John tia balu kuiri opposition no territory to queen now but anyway all these political parties seek the presidential candidates alla kiko jama rasha wan tu tim no numero bet ka advantage bodgi ka wan tu we wan tu government tu balu kuiri president mo numero bet advantage bod position medon ko biko wegyo bet kanu me ber balu kuiri dum pien wan me to komcha karanga me do hiti ko bikwan mano ko tia balu kuiri un pe me to wori lodbo ele una ti president wu now ilo ani kom akulu jilian kwanyo ko kate babra kwanyo ko yelian kwanyo ko igole da riamo ko iti no what is this one balanga one thing one now better thing langi one nango chim white ba yin kena de bella de be ti chagamente joka ni du riamo ko iti jodum tingo yiri cho yi white ka wan riamo white akulu ba ler ti kwena kate ba ler ti kwena yelian ba ler ti kwena tuarandong merado nai koma nene jodu dongeo mani doni kom joni do for what so now yin itikan Minister Betty tia chungkan Minister Dr. Jen tia chungkan balancing wuno ningo because nen chalo bala Minister Betty don wao ma hoko a chalo dana be peti aman an pedago Minister Betty bero tin lao bera nyol me Uganda bera tela dang tia me to tela dang Dr. Jen da ber Minister me Uganda tira me to tela binu dai tela dang ti tela no jonarioni du tia yenye tela ento en again du tia yenye tela ni approach gi tela metamu ni bini te ko bimani nan pa me to kwan mano ko terte manu gamento kwerko wanti wa ber me balancing the boat etu petere ni kayini ber minister kari ber Dr. Jen kari ber Moi Betty petere ni yini bino aite timu kita yia meto wan ber agents agamente wan meto ni ngatoro du timma chalo ba chika agamente tia meto yani cha yinti wi mo yu kuir a chalo bara mo kuir kari ber minister ti be ti ba mo kuir etu pe bino kari impunity tiani ber minister wan mi yilo bulaina me chingir whether teaching Lira ni teaching Kampala ni teaching kwene lobno me chik me yera tia meto en kaka office RCC chunye kaka government na president tia binu kana pola ta en tia binu la miro lo chika me electoral commissioner setting pitching presidents dan kaini binu ni yini beru nga kani beru nga iteta me teacher impunity no security pe ye don wan pe kere pe hokere mat Betty pe hokere mat Jen jon du tia me chung et dan tim gina me ching mir ba kor gina wor ma ja ana amia por kan tia tim di town with impunity ginu che gi yo ko du no manwe no pe no ye dan wan pe ye ni no ye Lira City then we are not going to breed impunity in Lira City no take for very security kor ginu kari Dr. Jen kari nga they have been very light core district. We are not going to allow that. Jotia to ambulance cannot access hospital. In that here been dita we may be check the streets. No. Good. Poya text to Allah data resident city commissioner data Lawrence. Thank you for watching Lango News channel. Please subscribe for more updates.